Kinongelam kah Neutra Border Disputed Redressal Forum HBDRF kilaud bat ujor Shakibor Senshar District Deputy Commissioner bat Superintendent of Police West Giant Hills halor kajingsha berngam arngut ki khasi penar ki basyong basa ha block 1 ha kibreu ki bakam yalade bakide kinongelam bat ki dekot jangka Karbi Students Association KSA. Kini kibreu ke KSA kila berngam me ki arngut ki khasi penar makim day bandan benta AA bat ki seng bhalang ki bana Meghalaya namar ki day kinong shnong jangka Karbi Anglong District ka baha Assam. Kila maham ru eki bandum shim benta AA bat ki program jangka HBDRF. Kinong yalam ke HBDRF kila ujor kini kijing berngam sha UDC bat SP West Giant Hills haka khatway tarik jeliu hajawai. Tehadin kijing ujor ke ba ngilayo nagi paradok persenam jungi kasih penar di besyong di basa stage pok blok 1 ila kala bang nang pelut ke bang yetip lang berok tegani kijing jia kan riu terik mentau penai jun ara cara hausan hakawe ke yeu ke ba nitip kunggo yeu meni ke badon kumba ar kilometer na yeu khanduli te kat kum ko report ke ba ngi yo nagi arngut kinong snong jungi ki ba ngin kwa ban penpai ke karteng ke juki hang ni te kekam kalong ke basisyahi kemong pareng ke balong genuine te kini ke arngut ki paralok na ka we pat kan hunjai gnreu Karbi ki wa we watip karteng kumu Agustin Hanse bade na ka snong pangbong but we pat de bom syam la tip karteng tang ba une urang ba u yethu yengi ke forum u ong ba u de member jongka Karbi Student Association KSA te kila khot ye kini gibriu jengi hangte hayeu meni bat hadin kene ong ni uneu Agustin Hanse ong yo uba long kum tau convenor uba penshit uba penkenroy pada keju ko poru uba konwin si gibriu jengi nang te banwan chaka jing yalang jong ka HBDRF kabala long ka lai tarik jong menai mi aracara peun san hangne po juai bat hadin kene jing ya keren ke jong ki te ki airu da kejing maham kaba kam hi yakini ki parok persnam jungi ki badon stage po blongon da ka ba ong ba phi ki khasipnar ki ba shong ki basa shani chepok Karbi Anglong Assam phi dei ban kongu phi dei ban burom ya kai aka ka ba ngingi ong phi dei no ban register ki jaka ki puta jungi chepok Karbi Anglong Termos Council yaki kot kisla ki personal documents jong phi but nangta ki ong ru ba nadu benta himde shu ban ya lek ban ya wan ban ya chimenta hakino kino ki jingelang pai ba ki dorbar ki sorbar lani ki meeting ki balong sepok ke jela Meghalaya bat ban ya kendu ban penlong ke jingelang lembat ki pai kasih penar ki besong basa chene sepok Meghalaya bat lada pipim hun pim ban chong ban sa apok ani ke jaka jungi phila ban mi no tang bai ke jaka puta kamut phim la ban ra kata gadai ke we ga jing maham ke jungki bat ka baar kalong kumne ki ong ba ki ne ki pat khasipnar jumi ki basong ki basa hang ne po blok 1 ki dei ban pen i ya kata ka sur jongki ya kata ka willingness ya kata ka voice ke jongki ba ki don kata ka jinghun ki don kata ka jingsuk bat ki don ru kata ka jingkwa ban don hapo ka Karbi Anglong Assam bat ladawan bakeli bato kip ye ki haga jing ede bakani ka kampen bai put pen bai sam kim de ban ong ba ki kwa ban don bech Meghalaya ki de ban ong bech ba ki hun ki sup bat ki kwa ban don bech hapo ke jela Assam te ka ne ga de ka jing maham ka jungki bat haga ju por ki pen paru ye ka karteng jonga san lemi sungo balong Sherman jongka nego forum ong ba lada ngimla ban yo yu ne ngimla ban ye kendu yu ru ki don pat ki bayi ngasem jong u shene te ka e ke badon kam ngin sa lewat la ngin se kren bat ki bayi ngasem jong u te ka ne ko kom kren ke jongki la ban de dagawe pat ka rukom ka ba ngam ko ban pen pa hang ni te ha ke jingi de bat ki ne ki kam te ngi kum ka forum ngi dap de jong seo khia bat hadin gane menin aga chipel terik jong benai jun mentau snem lek kendu ye sar DC jong West Giant Hills abinaf ko marsing bat aga jige keren jungi
BCU ong yangi ban ai no sendon ka FIR persya yagi ni gibri baron kti ban threatening lani ban intimidate yagi bri jungi te nakalian jungi kum forum pat ngimpat rai ban ai daka FIR te nakalian jungi balik ikado benin mo ni ong ADC ba nginsa pentip siki bakam halor cik advisor jungi ki balong ru kilikat expert te nakalian jungi ni giri orang ba jungi ki ong ba ye kendu chwa ye SP jungo West Jantia namar ba kumalong menta kan ne jaka wala ka long makana ka dispute area ru kampat don poki crime map jongka jokido kinu police station jonga megalia tinggal dangi ujar ka FIR kan long bet FIR na ka ke state ka state tinggal lak bandon ka jingwit ladangim yai rengkat bat keyboard jonga ain te hagajing ide begane menta gasni khat bai terek jun arjar peusan ngilale ye kendu bat SP jonga West Jantia sar siserti bat hagajing keren jongi isari ong ba nagaliang jungi kung forum rugi pensyahi ya kata ka jing bat ya kita ki mat ki bang ledep ya keren bat isar disi isar SP ong ba ngam khang ya phi ba phin ujor ya ka FIR tang ba ngide ban perkhat yo ba kan mi penban kata ka huri hura ka ba kham ti nagaliang jong sar disi ajing mut SP ngamut manong ti SP la ajing mut yangi ba in pen ya keren no mai bat kita asam counterpart bat SP kumta ter jong ka West Karbi Anglong ban settle lane ban te lakam no ia kene ka jing sya penting pismis jong gibriu jungi hagini giwe pat kiken hunjai benriu namar kumalong menta dang men henin chepeu tarik kumang yu lat pathai kubor bagami gawe ka jing huri mo hangte po snong lapangap namar bagini gi pai Karbi ki wan rai kipu silum bat kimut bat penjot ki jakarep jakarian jong ki pai ni snong kebedon te lapangap nagaliang jing ke forum ru haden gani gajing ajing mut jongi SP tinggi sekali menjur hiya gani bat ngidang jabut din ni gani kam kenang bakan ommi kanu ke huri hura ni kamat bat kumju ni kenturu ya ki board district administration jong West Jantia ngadu ke police department ban ya keren bar giti ke asam counterpart namar ba bangi baro ngilong ginong India hi ngidon ke juga ngidon ke juga constitution na ke pentaban tek lakam ya gani ke hok long beriman beri ujumi te segaway ngamut ngadon ban ongkum ni mo kani kalau ke kubor ya ki pardo parsnam ngejungi baro kamtam ni ki pai kasi penar ki basyong ni basa hang ni hari kasi Jantia bi jungi bat kumju ya ki pai kasi penar jungi ki badon chite shpo blok 1 ngangan kren ya gejing shisha habang asya maham kum ni ngamut bangating balane bangalong tau kauput lada ngadai ban yap na kamta ki dawba jung gede bagi jai menriu ngalong bokloi tangba ka jing bat kumju yagi pat kasi penar jungi ki badon chite shpo blok 1 ngangan kren yagi jing shisha habang asya maham kum ne ngamut bangating balane bangalong tau kauput lada ngadai ban yap na kamta ki dawba jung gede bagi jai menriu ngalong bokloi tangba ka jing ka ba ka bang ka jai menriu jungi ka mat menta kalong kum ni mo kalong kum ni ngangan kren yagi jing shisha to kumalong menta lada lek damangi kiseng bahalang lani ki briu sorkar ban pelong jingalang cite cepol blok 1 ru ni hab ban lek iri ni hab ban lek tu ya bakin tip ita ki Karbi bar lada wan dagi pardo parsnam jungi nang te na po blok 1 chane cepo juwai cepo mekaleyaru ki hab ban yawan sop ki hab ban yawan tu ban yawan ri yo ba kin itu lani yo bakin tip ita ki Karbi Dia gajing sneo juga la dei ka por yangi bangin pendu no sendon ya kum kani gajing sneo. Habangi ong kum ta yo tip kita ki Karbi yo lap kita ki Karbi ka don ar bentang ngadon banong. Ka wei ka dei gajing siap ting ke jungi. Gajing kauput ke jungi. Namar ku mangyo iba wan nagalian sorkar ru gamut kamut ban ya keren halor gani gajing shisha. Mark mat bat directly bat kita ki bor ki badon na ka wei pat ke jela. Te ayu nga ngadon banong ka kubor ka makawa ban pha menta kalong kani hagaway pat sagaway pat ka benta om day bangiting palat ya gini ki Karbi kat ka baki ki bun pai mangiru ngibun kat baki ka stat ngiru ngi stat kat baki klain bor mangiru ngi klain tang bang ngim kwa ban le dak lenti bi an ban man ra ka no ko huri hura mo namar ngi buro me chong suk chong san namar ba ki don ki paradok par snam juni stage chapai te chapo
Blok 1 cepo labang nang pelut bala baker kut de gini giwi ari snong karbi kumalong mentaj cepo la karoi tak par ropong bong bat kunta ter. Te dene ne gadau ni buroma ke suk song san bat ngin kwa bat pen pau persya ya kata ka ke bangi ngile. Henry ka par ke bajia. Ka bajia ka long kumni. Ladangi ailat kumni cikumni cijiu nong ru kemut gibriu jungi kin sya penting ke sya persmej bek ha gini giwi pat ke kan hunjai benre. Kisim kabu penban ba ma ki kini kimnot te. Kimnot kilong ke ba khau put kilong ba khau kumta ter. Tikin yo bor no ban kontrol ini ke. Kumba kila dep keren persya gini gibriu jungi. Dene gene gadau. Nadu menta kasmi bangi ki pat kasih penar ni dei bek ba pen pau pada kalian jungi kum ke forum na kalian jungaru ngan ombe ya ke government ya ki parlok sing balang baro bangi dei ke por yangi bengin ya teli ban ya renti no ya ke bandawai ke hok gibriu jungi. Habang ong kumne ngamut bengin ya rak dengin ya rak white leningin ya thau kinu kucing klurmar ban mi kata ke huri hura nane kata ke jing siap harjai gibriu. Na marbal leiba nilangi ate. Gibe gijing yalang ru lek tu lek ri yo lap tau karbi yo tip tau karbi ar gijing yalang lai gijing yalang sa gijing yalang ru kumta. Habawan maki seneru kumju belek mengi seteru kumju. Hatu ngi kasih penar gim don hok ngem de ginong India. Amde mengi don gaju constitution. I kumbat de tang kita ki karbi gibade gibriu mangingi de gikseo mangingi de gimarat. De tang maki gibadon ke hok hakata kriti sencar jong India. Hatu ngi ngem don hok. Ngaya gane ngakran ka bashay. De na mar kata ba ide penduk no ya kane mesim kemensim gajing kim jing mut gajungi gajing septeng gajungi hadal de ka por yangi bangin kren bek ya ka hok gajing sisa ayu ka ba ngi gide ben kren bara gaju ko por ngin sa are gajing thok jaga government ha gaju ko por chau DC jong west jentia bakin khot penlong no gajing yalang ngin ai gajing thok bakin khot penlong no gajing yalang ha gajing don lang ba ki board administration west karbi anglong mar west jentia DC bat SP jong west karbi anglong mar west jentia bar ha ka gajing yalang yin kan tu ya ki bor district ban khot bat ki tu ki stakeholder ne ki tu pat nyung snong ke badon situ ya ki wehe snong ya ki ramba snong ya ki kambora ne ki pat kan hun chai ben riu ya ki nong yalam sing balang bat ya ki tu ki pat ba ke ba shong ke basa ha ka ne ke jaka ka ba chai ni kan ru ban bat maki ki kar biru kin kren bek hawashit ba shai ka e ba ki don manong mangi khasi penaro ngin kren bek direct ha ka ba shit ba shai ayu ngi don manong pai ai ba ki bor sarkar pat kin te la kam ke chuk suk chong sai nak bentaban penkut no ya kan jing syak maham ya kan jing syak penting pen smith ibriu jungi ki ba syom ki basa sikit kitan marko balong benta mo ki bun ba ki jing jia tambah ngimpat syom la report mending kan direct isar di SP ru henry kan ne report ka bangi ai ka kalong ka bakham jinwin mar bala keren da uni de kini giri orang ba mar ba uni wa konspirasi ude we uriu ba pau khamat chite pada ka juko por nge jing tiba ude u sharman jong gatuga so cheng amreng border area development committee teh ba keren da kum gini gibriu penting bis beci gibriu jungi ide bersim khia ke yo bakan jia pat ke ba sneu su gibriu jungi yebran chite